Bayangkan suasana, lampu bilik malap, semua senyap. Awak berdiri depan cermin lama-lama tanpa senyum. Lepas 30 hingga 60 saat, muka sendiri boleh nampak asing, mata macam tenggelam. Senyuman jadi pelik, kadang rasa macam muka orang lain. Kenapa boleh jadi seram? Fakta dia, fenomena ni dipanggil Truxell Effect. Bila kita fokus lama pada satu titik dalam cahaya malap, otak mula padam detail sekeliling sebab kurang rangsangan. Jadi wajah sendiri nampak berubah, kabur atau herut. Tapi yang buat merinding, ada orang nampak muka jadi tua tiba-tiba. Ada nampak macam muka menangis. Ada rasa macam refleksi tu lambat ikut pergerakan. Lagi lama tengok, lagi rasa macam itu bukan kita. Padahal cermin tak buat apa-apa, otak kita sendiri yang mainkan bayangan. Sebab tu orang dulu kaitkan dengan mitos jangan pandang cermin tengah malam. Seram, ia bukan hantu. Tapi bila muka sendiri pun kita tak kenal.